святой по Божьей воле, нам з'явися Божий час. Дева Мария, мы твои дети, будь порятунком на кожний день. Дай же нам солнце правды отвечной, хай знішить нашей грешности тень. Как не быть нам за провины, вечно в смутку и в журбе. Дай нам Спасу своего Сына, щиро просим мы Тебе. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небесы, гнев ответи свой, от людей упани, потримали, греху дарование. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небесы, глянь на тяжкие наших сердцев раны, дай нам того, кто має быть спасаний. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небесы. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, святая мша складается за парафиян. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный, милосердный Боже, учини, каб земные клопоты не перешкоджали нашему мкненности насустрач Твоему Сыну, а дар небесной мудрости нехай приведе нас до едности с Христом нашим Збавцем, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе
и володарицу едности Духа Святого, Бог празднуйся веки вечные. Аминь. Сідайте. Читание книги пророка Баруха. Скинь, Иерусалим, вопратку своего смутку и нядоли, и обронися у пригожость славы, даденую тебе навеки от Бога. Ахинися с плащом справедливости Божией, усклади на голову диадему славы спрадвечного, бо Бог покажет твою пригожость усяму, что есть под небом. Имя Твое у Бога навеки будет названо мир справедливости и слава побожности. Узнімися, Иерусалим, и стань на вышине, погляди на усход и убачь детей Твоих, собраных словом святого, от узыхода солнца аж до заходу, якие радуются тому, что Бог успомнил про их. Яны вышли от Тебе пешу, гнанные ворогами, а Бог приведе их до Тебе, несучи их у славе, як на королевском троне. Бо вырашил Бог понизить кожную высокую гору, и погорки одвечные засыпать долины, зравнять их с землею, каб Израиль мог беспечно крочить у хвале Пана, каб лясы и кожное пахучее древо давали тень Израилю на Божий загад. Бог будет с радостью вести Израиль до светла славы своей, з милосердностью и справедливостью, якие Ему належат. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Великие речи чинил Пан для нас. Великие речи чинил Пан для нас. Коли б Пан переменил Сиону, мы были бы саму сні. Усны наши тады были полные смеху, а язык спевал с радости. Великие речи чинил Пан для нас. Да ты говорили меж народами, великие речи чинил Пан для их. Смени нашлё Пані, як потоки на путінь. Великие речи чинил Пан для нас. Кто в слезах сіяв, буде з радостью жать. Кто иди плача, несучи насіння, каб сіять, вернется с радостью. Великие речи чинил Пан для нас. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янів. Брати, завсёды кожную молитву за усіх вас з радостю узношу, за вашу діло обвящення Євангелія з першого дня аж до гетуль. Упевнены, що той, хто почав у вас добрую справу, закончить її до дня Єсуса Христа. Бог мой свідка, що я люблю всіх вас любов'ю Єсуса Христа. І молюся за тое, каб любов ваша яшчэ больш узрастала ў пазнанні і ва всякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Христа, напоўненымі пладамі справядлівасці праз Езуса Христа, на славу і хвалу Божую. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
З вами и с Духом Твоим. читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У 15-й год панавання Тиберія Цезара, калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам у Галілеі, Філіп, брат ягоны, тэтрархам у Ітурэі і Трыханіцкім краі, а Лізанія тэтрархам у Абіленах, пры першасвятарах Анане і Каяфе было скіравана Слова Божае да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І ён абходзіў усе наваколіцы Ярдана і прапаведаваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак прынізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю, і убачыць кожнае цела Божае збаўленне». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядайце, калі ласка, паважаныя. Прошлую недзелю Адванта біскуп скіраваў да нас такое пасланне. Заўсёды пераважна усе біскупы у кожным краі на першую нядзелю, на пачатак пэўнага перыяда літургічна скіроўваюць пасланне да вернікаў. Гэта слова, якое яны хочуць сказаць для кожнага з нас. Біскуп узгадаў тое, што як ёсць, што вось Адвент складаецца з двух асноўных часткаў, што Адвент – гэта час прыгатавання, час чакання. Мы чакаем прыходу Пана нашага Езуса Хрыста. І гэтыя две часткі, першая частка нагадвае нам пра другі прыход Езуса Хрыста, і ўжо пасля 16 числа мы бліжэй рыхтуемся і ўспамінаем першы прыход Езуса Хрыста, нараджэнне нашага Пана. Две вось такія маленькія частачкі, якія дзеляць вось гэты перыяд. Для чаго вось касцёл каталіцкі дзеліць вось цэлы год на пэўныя перыяды, каб мы паразважалі, задумаліся. Для чаго гэта ўсё робіцца? Каб мы глыбей маглі пазнаць нашу веру, каб наша вера мела нейкае, вось наше разуменне веры, можам так сказаць, як мы разумеем нашу веру, мела нейкую логіку. Каб мы разумелі, просто разумелі, калі чалавек стараецца кожную нядзельку хаця бы прыходзіць да касцёла, ён разумее, што адкуль бярэцца, што, чаму, як гэта. То есть, калі чалавек, конечно, там где-то до касцёла прыходзіць і не читае Святого Пісання, не моліцца, нічога, як у той гісторыі такой гаворыць. Прыходзіць адзін чалавек да касцёла і гаворыць: пытаецца у ксяна: слухайце, вы што-то памяняйце ў касцёле. Как не прыйду ў касцёл, гаворыць, все вербы свенціце. Свенціце вербы. А ён один раз у год толькі прыходзіць да касцёла. Говорит: як не прыйду, все вербы свенціце. Поэтому, дорогие браты и сестры, напэўна, для нас вось так некі факт павінен быць так. Мы ходзім да касцёла, каб зразумець нашу веру. Перш за ўсё, это так званая катэхізацыя. Вось, катэхізацыя гэта і заключаецца ў разуменні, бо можа чалавек наблутаць у галаве і не ведаць, у што ён верыць, і не ведае, чаму ён верыць, або як тыя, можа зараз ужо троху менш гавораць, але аднойчы ўдалося такое пачуць: а ты Троіцу знаеш? Конечно, знаю. А як Троіца называецца? Мацер Божья, Ісус Христос, Мацер Божья і Святы Нікалай, так, Троіца. Тры абразка видит чалавек. Вось і думаю, што вось гэта Троіца так выглядае. Ці яшчэ што-нибудь. Чалавек, можа быць, нахапацца нейкага такога, знаеце, і сам не ведае чаму, і не будзе ведаць, што да чаго. То есть, перш за ўсё, чаму мы ходзім часта, каб трошачкі і падчас святой імшы зразумець пра веру, то есть атрымаць пэўны катэхізм, то есть логіку веры. То есть, гэтаму катэхізм выкладаецца, дзе мы
стараемся, каб чалавек распазнаў, што ёсць адзін Бог у трох асобах, Айцец і Сын і Дух Святы, што мы ведаем, што Бог Айцец гэта Бог Айцец, які стварыцель неба і зямлі, Айцец нас дасканалы, Бог наш найлепшы, міласэрны, маем свойствы. Калі мы чытаем вызнанне веры, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы. Мы чытаем гэта і пра Бога Айца, але таксама скіроўваем наш позірк да Езуса Хрыста. Езус Христус, другая асоба Найсвяцейшай Троіцы, Сын Божий, які стаў чалавекам, памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення. Кажуць, гэта вельмі проста, але чалавек павінен гэта разумець. Без гэтага нашая вера будзе нейкай трошачкі неправільнай. Мы будзем гаварыць, да, Ісус Христос, Езус Христус, мы верым усё, а хто ён такі, які яго быў асноўны ўчынак Езуса Христа, хто ён такі, чалавек часамі не ведае, але мы павінны разумець. Катэхізм, як мы ведаем, ён не бярэцца недзе як нейкая трэцяя ці іншая крыніца пазнання нашай веры. Катэхізм мы выдастаём са Святога Пісання. Это скарочанае Святое Пісанне. Такая сістэмная, можа, кажуць, ёсць, дзе пытанне і адказ, пытанне і адказ. І гэта для таго, каб чалавеку зразумець. Калі чалавек разумее, калі чалавек нават у дзяцінстве, бывае так, завучыў на памяць гэтыя пытанні і адказы, заўсёды далей, калі чуе пра Бога, ён разумее. Калі святар гаворыць у касцёле Троіца святая, чалавек разумее, што такое, хто такі Троіца святая, што гэта Бог. Так Бог называецца ў хрысціянстве і адкрыў нам гэтае імя Божае. Імя Божае адкрыў нам Езус Христус, які сказаў: ідзіце, навучайце ўсе народы і хрысціце ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Ён адкрывае нам Троіцу. То есть Бог Айцец, які аб'яўляўся праз стары запавет і які дае пазнаць сябе праз стары запавет. Езус Христус, які аб'яўляе нам новы запавет, Сын Божы, і Дух Святы, які прыходзіць у час зялёных святаў на ўсіх нас, падчас дня спаслання Духа Святога, які нам дае магчымасць, як і апосталам, пазнаць і дае нам сілу сведчыць нашу веру. Христос вучыць апосталаў і нас веры, але Дух Святы натхняе, каб мы мужна сведчылі нашу хрысціянскую і апостальскую веру. І дзеля гэтага удзяляецца заўсёды сакрамент бежмавання ў касцёле. Помніце, у першасным касцёле, яшчэ ў дзеях святых апосталаў, есть такое, што былі пахрышчаны, але Духа Святога яшчэ не прынялі. Атрымалі хрост, але Духа Святога яшчэ рукі не ускладалі над імі. Духа Святога не прынялі. І пагэтаму апосталы не хрысцілі там вучняў Яна ці што, але маліліся, прасілі Духа Святого, каб Дух Святы сышоў на іх таксама. Адгэтуль, кажуць, гэта з'яўляецца пачаткам сакрамента бежмавання, неабходнасць атрымаць Духа Святога. Пагэтаму заўсёды у нас у касцёле каталіцкім мы стараемся хрост хростам, камунія, ўсё практыка, але мы молім Духа Святого, каб Дух Святы сышоў, каб мы мужна вызнавалі нашую веру. Для мужнасці вызнавання. Паглядзіце, святы Пётр, апостол, калі Дух Святы сышоў на апосталаў і на свяцейшую Панну Марыю у дзень Пятидзясятніцы, бо яны знаходзіліся ў адным пакоі, дзверы былі зачыненыя са страху перад юдэямі, перад жыдамі, са страху, бо баяліся. Але калі зышоў Дух Святы, дзверы адчыніліся, яны адчынілі, яны выйшлі, яны прапаведавалі Jesуса Хрыста. Ім ужо было ўсё адно, як кажуць, яны, натхнёныя Духам Святым, мужна прапаведавалі, не баяліся прапаведаваць, не баяліся гаварыць пра Jesуса Хрыста. Паважаныя, гэта для нас вельмі важна ведаць. Вельмі важна таксама для нас. Мы бачым, што сёння, калі у Евангеліі мы чытаем, гаворыцца канкрэтная
Євангелія Святого Луки говориться не тільки конкретна ситуація, у якої відбувалося те чи інше діяння з Нового Заповіту, але навіть і час. Говорю, у 15-й год панування Тиберія Цезара, коли Понцій Пілат панував у Юдеї, і коли той чоловік був там, той був там. Тобто фігури історичні дають нам можливість зрозуміти час, коли це все відбувалося. І далі каже, Дух Святий, ось, скероване Слово Боже до Яна, Дух Святий Бог скерував Духа Святого до Яна у Слові Божому, і він йшов проповідувати Слово Боже. Тобто Троїця почала діятельність у святим Яні Хрестителі. Ян Хреститель ішов і обвіщав на околицях Йордана, проповідував хрест покаяння для відпущення гріхів, як написано в книзі промов пророка Ісаї, щоб все сповнилося. Ян святий предвестник, який прийшов, щоб обвістити нам. Ось, дорогі брати і сестри, так само сьогоднішній, теперішній час. Теперішній час Адвент – це як Ян Хреститель. Ось, поэтому особа Яна Хрестителя особливо представляється в цьому часі. Адвент – це як Ян Хреститель, який обвіщає, предвіщає те, що відбудеться з нами, що рихтується дорогу Пану. Попереджує Ян Хреститель, мало що рихтуйтеся до першого приходу Пана Єсуса, але рихтуйтеся до того другого приходу, про який Єсус Христос нам говорив, який нам припоминав, що ось прийдуть часи, коли я прийду ще раз до кожного з вас віддільність, але так само судити живих і померлих. Дорогі брати, нехай цей час буде для нас часом ласки, нехай цей час допоможе нам зрозуміти ліпше і глибше правду Божую. Я закликаю кожного з вас і себе так само глибше познати Бога праз молитву, праз читання Святого Писання. Бог дає нам можливість більше помолитися в цьому місяці, більше поглибити познання Святого Писання, тобто познати Бога праз Писання, праз Писання ми познаємо Бога, це наш контакт з Богом. Але так само праз добрі учинки, праз учинки милосердності, які ми скеровуємо у часи особливі, доценить створение Божие и доценить присутность другого человека близко з нас. І ось про це все у гэтым усім нам допомагає Найсвятейшая Панна Марія. Вона завжди нам допомагає, дорогі брати і сестри, особливо в Адвенті. Це місяць, коли вона нас рихтує, щоб ми прийняли її Сина Єсуса Христа. Рихтує нас, щоб ми приступили до її Сина у Найсвятейшій Евхаристії. Ось, Матка Божа катехізує нас у цей час, тому ми постараємося скористатися з цієї великої катехетки часу адвентового. І нехай Бог нам благословляє, нехай Дух Святий, ми пам'ятаємо завжди, де Матка Божа, там є Дух Святий, бо вона прийшла до Святої Ельжбети, і Дух Святий узворухнув дитятка Ельжбети. Там є Дух Святий, і Дух Святий завжди натхняє. І нехай Пан Бог нам благословляє. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божия одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловився от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрижований так само за нас при Понтском Пилаті, был замучений и похований,
и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Панна и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один і святий католицький і апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. Чекаючи прийстя нашого Збавці Єсуса Христа, просим Бога милосердності для всіх людей. Молимся за всіх, хто належить до супольності Святого Костела, каб яны охотно слухали Божие Слово і виконували Його. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, каб Його апостольские подорожи наближали человецов до Бога и однали все народы одной братней любовью. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто одвернувся від Бога, каб яны открыли своє серце на Божию ласку. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за батьков, наставников, вихователів, каб яны указывали своим вихованцам правдивую дорогу життя і вели їх до Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх дітей, каб їх право на життя було признано усіми людьми. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, каб ми завсюди йшли шляхом вірності Божим заповідям. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу всемогутного Бога, Святого Духа Святого для всіх, від кого для тих людей, від кого залежить спиніння воїнів. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молю і прошу Духа Святого узмацніть і хилить своєю особливою опекою, і прошу Найсвятейшую Панну Марію, людей несправедливо осуджених, особливо святоров, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу Божої ласки і милосердності для всіх охирадавців наших, усіх, хто старається допомагати наш у парафії при розкопках, де був наш старий костел, і во всіх справах наших, утримання парафії, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим Тебе, милосердный Боже, учини, каб усі люди подрихтовали своє серце для прийняття таємниці народження Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить праз усі веки вічні. Амен. Сідайте. Наші дари прийми, о Боже, що складаєм на алтар Тобі. Зіри надії, Пані, просим, а дари любою, хай душа Тобою живі. Най познай знов волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы был мизерный, марный, темры без Тебе блукаем, шлях нам освети. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Всемогутный Боже, дозволь улагодить Тебе нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не копая заслугов наших,
Да поможи нам своей милосердной лаской праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Снова сипы да погана. Подякуем Пану Богу нашему. Голодна это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. І Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Прощаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўную воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы ад другого прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла, і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзафом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем,
со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пани, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у власти Твоей дышал з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, о едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя Своего единородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою. Тіла крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам. Баларанку положи, ягаки береш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баларанку положи, ягаки береш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баларанку положи, ягаки береш на себе, грехи світу, одаруй нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово,
и будь оздоровлена душа моя. Поднимись в Иерусалиме и стань на вышине, и убачь радость, какая приходит до тебя от Бога твоего. Противная хвала, могутность добрыня, владара, что створив всесвіт, принизившийся бит и остался для всех нас, таки малый яго хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця своего. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця своего. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все одной, коб целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця своего. Дякуєм тобі, Боже наш, Бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Єсу, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутішині. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Молимся. Боже наш Ойче, нехай пленным буде наш удел у этой таємниці, праз якую Ты ведешь нас, земных пилигримов, по дорозе до неба, и вучишь усім сердцем любить вечные доброты праз Христа, Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, субрать спокусов і пастов злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесна, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов,
які на двух духов. Амин. Сядьце, калі ласка, паважаныя. Учора ў касцёле каталіцкім святкавалі ўспамін святога Мікалая, біскупа. Святы Мікалай, біскуп, які жыў у 4 стагоддзі, які вызначыўся асаблівым такім сваёй прававернасцю, такой біскуп Мір лікійскіх. Гэта сёння Дамір, такі гарадок ёсць у Турцыі, ён там быў біскупам пэўны час. Потом, калі было такое вялікае наступленне ісламу на гэтыя землі, і Турцыя была захоплена цалкам исламской ерассю, то потом эти реликвии святого Миколая, он был вельми шанаваны, были перевезены у Италию, есть такой город Бары, и зараз находится до сегодняшнего дня в этом городе у Барах находится реликвии святого Миколая біскупа. І вось святы Мікалай з'яўляецца пакравіцелем не толькі падарожнікаў, але дзетак усіх і моладзі. Поэтому заўтра з гэтай нагоды у нас будзе для дзетак асаблівы дзень, асаблівая такая хвіліна. Завітае к нам святы Мікалай і запрашаем усіх дзетак, хто прыйдзе на святую імшу на 11:00, а пасля імшы святой на 11:00 будзе невялікая праграма для дзетак. У нас там у касцёле, у падвале, там ёсць у вялікім пакоі. Запрашаем. Паслязаўтра 9 снежня, у панядзелак, заўтра урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Яна перанесена з 8 на 9. 9 числа для нас таксама асаблівы дзень для нашай парафіі. Помніце, што ці не? 9 числа. Про Фабіяна помніце, што? Які тут быў велькі, як я говорю заўсёды, шухер. Калі нам прыносілі так, як гэта саме Фабіяна перадавалі, і гэта было у нас у 22-м годзе. Уже, видите, уже 2 года прошло. Як перадалі нам айца Фабіяна, то есть официально, со всеми документами, со всеми актами, перадалі нам айца Фабіяна, парижскі айца Фабіяна, і яны знаходзяцца сярод нас до сённяшняга дня, і, надеемся, будуць заўсёды сярод нас, і будзем прасіць ойча Фабіяне, ён заўсёды нам дапаможа, ён дапамагае нам вельмі, вельмі шмат дапамагае. Вось, заступаецца у наших просьбах, заступаецца перад троном Бога Всемагутнага. І далей просім яго, каб ён заступаўся за нас. Вось. Таксама будзе ў нас святая імша 9 числа. Мы успомнім гэта, вось гэты факт, што зараз, але 9 числа перанесена, потому што 8 прыпадае ў нядзелю, а гэта свята вельмі, нядзеля гэта асаблівы дзень такі, кажуць у літургіі, поэтому якое б не было свята, не звязана з Езусам Христом, яно пераносіцца заўсёды на наступны дзень, на панядзелак. Поэтому з 8 числа свята беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі перанесена на панядзелак. Гэтае свята абавязковае для ўсіх, абавязковы ўдзел у святой імшы, калі ёсць такая магчымасць удзельнічаць не на працы, і забаронена усялякая праца у гэты дзень. Непатрэбная праца, так называецца. То есть, калі чалавек, як кажуць, тое, што патрэбнае, значыць, дзе-то на працы, і ён працуе, вымушаны працаваць, гэта іншая справа. А вось усялякая там такая праца забаронена ў гэты дзень, якая можа быць перанесена на другі дзень. У гэты дзень ёсць святая імша у 9 і у 18. У 17:00 будзе святая імша ў Новым Свержні. На 18 гадзін у нас будзе ружа пані Броні, у нас беззаганнага зачацця, у вас патранальнае свята будзе 9 числа, не заўтра, 9. Таксама я хочу згадаць, што есть так званая гадзіна час ласки, так называемый, Матка Божия при объявлении своей Монтекьяры. Это у Италии говорила про
час гадзіна такой малітвы ад 12 да часу днём асаблівае можна атрымаць. Вы сёння можаце прачытаць пра гэтую час ласкі 8-га менавіта ў гэты дзень, у дзень безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Хто можа, калі ласка, станьце на малітву ў гэты час, памаліцеся, папрасіце патрэбных ласк, можна памаліцца на святым ружанцы, можна памаліцца багародзічныя малітвы. Калі ласка, запрашаю на гэтую хвіліну. Пастараемся тут у касцёле таксама арганізаваць 9 числа вось гэтую такую час малітвы з тлумачэннем гэтым. 10 снежня аўторак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Ларэтанскай. 11 снежня серада ўспамнення святога папы Дамаса I. 12 снежня ў чацвер успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Гваделупскай. 13 снежня пятніца ўспамін святой Люцыі Панны і мучаніцы. 14 снежня ў суботу ўспамін святого Яна ад Крыжа, святара і доктара касцёла. Рараты у нас у касцёле ў 7 гадзін раніцы, у аўторак, серада і ў 9 гадзін раніцы у суботу. Запрашаю. Расклад будзе вывешаны на працягу тыдня, вывешаны будзе, што і калі будзе імша, будзе вывешаны на дошцы аб'яў, але таксама у чаце можна таксама даведацца, калі ёсць у нас калі ёсць што ў нас у касцёле. Калі хто не запісаўся ў чат у Viber, то ёсць такая магчымасць, папрасіце на кіоску, вас запішуць у чат, каб удзельнічалі, таксама ведалі, якія ёсць аб'явы, ці ведалі жыццё касцёла, што творыцца тут у нас. Запрашаю. Сакрамент бежмавання. Ксёндз Кірыл паехаў разам з в гэту суботу, то сёння і наступную суботу яго не будзе. Я буду старацца для тых, хто да бежмавання, троху пра катэхізм расказаць да бежмаваных. Заўтра на святой імшы і наступную нядзелю, каб троху мы болей пазналі, каб менш прапусцілі гэтага часу. Бежмаванне будзе ў нас 2 сакавіка. Будзе. Я ўжо дамовіўся з біскупам, дапаможным біскупам Пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска, што ён прыедзе к нам удзеліць сакрамент бежмавання. У парафіі аб'яўляецца акцыя «Дары добро і міласэрнасць». Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей з добрым сэрцам. Усе нас людзей з кепсым сэрцам да касцёла не прыходзіць, нас усе з добрым сэрцам прыходзяць да касцёла і хочуць блізка пана Бога. Як і ў мінулы год аб'яўляецца конкурс малюнкаў. Сёлета тэма конкурса «Чакаю цябе, добры Божа». Запрашаем дзяцей праявіць фантазію. Малюнкі можна пакідаць у ларку ці прыносіць у закрыстую. Іх змесцім на дошцы пры ўваходзе ў касцёл. Я хачу падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні на утрыманне нашага касцёла, на працу, якая вядзецца таксама пры касцёле гістарычным, там пры раскопках, але таксама мы аплачваем некаторыя яшчэ работы, якія вядзем тут у нас у касцёле. Пакуль яшчэ робіцца і вітраж, і баляскі робяць, но нешта доўга гэта ўсё, але абяцаюць вітраж да Божага нараджэння. Ну, але, знаеце, многа мне чаго ў жыцці ўжо абяцалі, але пачакаем, калі яно прыйдзе. Спадзяюся, што дачакаемся калісьці, але галоўна ў нас касцёл ёсць, а ўжо гэтыя ўпрыгожванні мы паціхоньку будзем паціхоньку нейкім чынам будзем упрыгожваць далей касцёл наш. Вось гэта. Ёсць новы часопіс «Аве Марія», я прывёз, але зараз няма, мне ў машыне ляжыць, я прынясу. Это сам можна набыць на гэтым тыдні, наступную нядзелю набыць можна новы часопіс «Аве Марія». Вось гэта коротка такія аб'явы. Няхай пан Бог благаслаўляе. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Наш чудотворця,
покажи, край наш от лиха мироши. Поміяння наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха мироши. Поміяння наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха мироши. Боже, Ти представляєш життєвий шлях вибраного слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і даним служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого. А ввящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, а дари ласки й хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Амин. Радуйся, Марія, ласки повна, у Господа с тобой. Благословленная ты сярод женщин, и благословленный Иисус твой полоня плод, Святая Мария. О Бога, Мати, ты заступися за грішних нас, зараз і в час, далі надійде смерть. Амин. Радуйся, Марія, ласки повна, у Господа с тобой. Благословленная ты сярод женщин, и благословленный Иисус твой полоня плод, Святая Мария. О Бога, Мати, ты заступися за грішних нас, зараз і в час, далі надійде смерть.
Где ложка?